Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke lana-ke ukuthi-ke uma ukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke leli khasi-ke leli-ke noma-ke usamusha-ke nje, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke shisa bhensela-ke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi leli-ke kusukela-ke manje-ke sengaphutha izindawo njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethile lona-ke namhlanje laphana-ke sekuvela-ke umlisa-ke laphana-ke owaziwa-ke ngokuthi-ke indlondlo yamanzi-ke laphana kuveza-ke okushaqisayo-ke laphana-ke ngokwenzeka eNanda-ke. Lapha indlondlo yamanzi-ke siyazi-ke yatrenda-ke laphana-ke ingena-ke emfuleni-ke la kuthiwa khona-ke awungeni-ke muntu kodwa-ke yona-ke ingene-ke iphume iphila-ke laphana-ke sebenza-ke ngawo-ke amanzi-ke ibe nesiprofetho-ke laphana-ke iveza-ke okungaziwa-ke ngokwenzeka eNanda-ke ngokuchitheka kwegazi-ke ibe singena-ke laphana-ke kwikhasi layo-ke ku-Facebook yabhala yathi, uyabona eNanda ngoba abantu bebulalana kanje, ingoba kunenye indoda enesithwalo esinzima kakhulu and ukuchitheka kwegazi ukuthola kwakhe amandla. Izona zinto uNkulunkulu angithumela zona ukuthi ngizilungise kulezi ndawo ezibucayi. Imithandazo yini ingasiza kakhulu. Kubhaleke indlondlo yamanzi-ke laphana-ke ibhala-ke ku-Facebook-ke ithi-ke ithunywe uNkulunkulu ukuthi ulungise-ke laphana-ke ifesana nokuthi-ke khona-ke insizwa-ke laphana-ke eyathwala-ke laphana-ke eNanda-ke ukuchitheka kwegazi ukuthola kwayo-ke amandla. Ingakho-ke laphana-ke kudutshulwana-ke kubulawana kanje laphana-ke eNanda-ke. Kodwa-ke mina-ke ngicela kuwena ukuthi ngingene mu-comment section-ke fusho uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke besuwenze okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizolokhu ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.